Igitondo cyiza nshuti banywanyi ba Blessing TV Rwanda aho muherereye hose, tubifuriza kugubwa neza no kugira impagarike n'ubugingo ndetse no guhirwa mu byo mukora uyu munsi. Turaje mu kiganiro uko biri cyo kuri uyu wa gatanu ku itariki ya 29 z'ukwezi kwa mbere umwaka w'2025. Ni ikiganiro rero kigiye kubagezaho amakuru yihuse aka kanya atugezeho none ahangaha, aho tugiye kwibanda mu makuru avugwa ku Rwanda. Kuri uyu munsi turabwira ko muri iki kiganiro turabwira ko urukiko rw'Ubufaransa rwongeye gutesha agaciro ishyingurwa rya Mr Z cyangwa se Proteze Giranyirazo mu Bufaransa mu mujyi wa Orléans. Urukiko rero rwasabye ko atahashyingurwa kuko byaba ari ikimenyetso cya jenoside, rwise ko ari ikimenyetso kigaragaza cy'umwe mu bakekwaho jenoside wapfuye, bishobora kuba intandaro yo gupfobya jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 mu Rwanda. Nanone rero turababwire ko kuri uyu munsi abimukira ba mbere bavuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika barinjira ku butaka bw'u Rwanda. Muri iki kiganiro muri kumwe nanjye Alphonse Capone ubifuriza kugubwa neza no kugira impagarike n'ubugingo. Reka duhere rero kuri Mr Z, umuramu wa Habyarimana Juvenal ndetse akaba musaza wa Agatha Kanziga wari umufasha wa nyakwigendera Perezida Juvenal Habyarimana. Rero urukiko rw'ubutegetsi rwo mu Bufaransa rwaje gushimangira icyemezo cya meya w'akarere ka Orléans yitwa Serge Grouard cyo kudashyingura bwana Proteze Giranyirazo wakurikiranyweho uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Umwanzuro w'urukiko wasomwe ku wa 28 ku munsi w'ejo mu masaha y'igicamunsi ugira uti urukiko rw'ubutegetsi rwa Orléans rushimangiye icyemezo cyo kwanga ko umurambo wa Mr Z wari mu butegetsi bw'u Rwanda mu gihe cya jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 ko ashyingurwa muri Orléans. Urukiko rwagaragaje ko Zigiranyirazo ashyingurwa mu irimbi rinini. Urukiko rwagaragaje ko Zigiranyirazo ashyingurwa mu irimbi rinini rya Orléans mu rwego rwo kwirinda ko ituze ryahungabana, kuko uyu muhango wari kwitabirwa n'abarenga 400 bashobora kugira imva ye urwibutso rw'abajenosideri. Aho umuryango wa Zigiranyirazo n'inshuti zabo bateganya kumushyingura mu irimbi ryo kuri wa 28 Kanama, tariki ya 26 Kanama Meya Grouard yari yabyanze. Ibiro bya Meya Grouard byasobanuye ko Mr Z adashobora kwemera ko umuntu uvugwaho kugira uruhare muri jenoside no mu rupfu rwa Diane Fossey wari uzwi nka Nyiramacibiri wahungabungaga ubuzima bw'ingagi zo mu birunga ashyingurwa muri iri rimbi. Zigiranyirazo yabaye Perefe wa Ruhengeri kuva mu 1975 kugeza 89, naho 74 kugera 75 ari Perefe wa Kibuye. Mu gihe yayoboraga iyi prefetura yarayigize nk'akarima ke kuko yavugwaga mu bikorwa bitemewe n'amategeko byakorerwaga muri parike y'ibirunga. Muri ibi bikorwa harimo no kwambutsa ikiyobyabwenge cya kokayine, amabuye y'agaciro, ingagi n'ibice byazo byose byajyanwaga i Paris mu Bufaransa. Ivuga ko ubwo Nyiramacibi yari amaze kubivumbura, Zigiranyirazo na mushiki we Agatha Kanziga wari umugore wa Perezida Juvenal Habyarimana bamwicishije hari mu mwaka w'1985. Ubwo Zigiranyirazo yavaga ku mwanya wa Perefe yagiye kwiga muri Canada. Mu 1994 ubwo ingabo za RPA inkotanyi zabohoraga u Rwanda, yahungiye mu Bubiligi afatirwayo muri 2001 ashyikirizwa ubutabera. Zigiranyirazo yapfiriye muri Niger tariki ya 3 Kanama 2025. Yabaga mu nyubako y'umuryango w'abibumbye kuko yari yarabuze igihugu kimwakira
nyuma yo kurekurwa n'urukiko rw'umuryango w'abibumbye rwaberaga Arusha muri Tanzania. Umurambo we wagejejwe mu Bufaransa tariki ya 19 Kanama ubikwa mu gace ka Saran. Icyo gihe umuryango wari wizeye ko uzamushyingura mu irimbi rya Orléans. Nanone kandi tukiri ku makuru avugwa muri aka gace, tubabwire ku makuru avugwa mu Rwanda ko kera kabaye impunzi za mbere zatangiye kuza, abimukira ba mbere bavuye muri Amerika bagejejwe mu Rwanda. Amakuru atugeraho avuga ko abibanze bamaze kuhagera ari 7, bakaba bamaze kwakirwa mu rwego rwo gushyira mu bikorwa amasezerano yumvikanywe n'ibihugu byombi hagati y'u Rwanda na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu ntangiriro z'ukwezi kwa 8 nibwo byamenyekanye ko u Rwanda rwumvikanye na Leta ya Washington kwakira abimukira 250 Amerika ishaka kwirukana. Leta ya Perezida Donald Trump isanzwe imaze igihe ivugana n'ibihugu bitari bike ngo byemere kwakira abo yirukanye, ivuga ko biba bikeneye ko iyo ibihugu bibaturukamo byanze kubakira. Umuvugizi wa Leta y'u Rwanda yitwa Yohand Makoro yavuze ko muri abo 7, 4 bonyine aribo bazaguma muri icyo gihugu, mu gihe abandi 3 bahisemo kuzasubira mu gihugu cy'amavuko cyabo. Mu bindi bihugu bimaze kwakira bimukira birukanwe muri Amerika birimo Uganda na Honduras. Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Uganda mu cyumweru gishize yari yemeje ko ayo masezerano yagezweho nk'uko byemejwe n'umunyamabanga uhoraho yitwa Bagire Vincent Waiswa, akaba yarabyanditse ku rubuga rwe rwa X. Muri iryo tangazo Uganda avuga ko yemeye kwakira abimukira bimukanwe mu gihe birengagije ibyaha byakozwe mbere yaho. Akaba avuga ko bazakira n'abatarageza ku myaka y'ubukure kandi baturuka mu bihugu bya Afurika gusa. Abo ba mbere bakiriwe n'u Rwanda nta kiramenyekana ku myirondoro yabo yerekeye abaribo. Gusa kimwe mu bisabwa muri ayo masezerano u Rwanda rwajyanye na Amerika nuko ruzaba rufite ububasha bwo kwemera cyangwa kwanga kwakira umwe mu bazaba ari ku rutonde rw'abirukanwa, nk'uko umuvugizi wa Leta yabibwiye BBC. Amasezerano ya Amerika n'u Rwanda avuga ko ubu arasa nk'aho u Rwanda rwari rwarajyanye n'Ubwongereza, ariko nyuma agahagarikwa n'ubutegetsi bushyashya bw'Ubwongereza bwatowe muri icyo gihugu mu 2024. Ayo masezerano yari yamaganywe n'amashyirahamwe hano uburenganzira bwa muntu, avuga ko u Rwanda ari igihugu kirwanya uburenganzira bwa muntu, ariko u Rwanda rukabihakana. Ibindi bihugu byamaze kwakira bimukira ni Eswatini, iki cyahoze ari cyitwa Swaziland, ndetse na Sudani y'Epfo. Muri Eswatini ho ikibazo cyo cyateje impaka kuko hari abakomeje kwambagana leta yabo yemeye kwakira abantu bari basanzwe ari abanyabyaha. Ishyirahamwe rihana uburenganzira na demokarasi yitwa Swazi Solidarity Network yavuze ko ari ibintu bibabaje. Umuvugizi waryo rero yitwa Lucky Lukere aherutse kubwira BBC ko Eswatini idakwiye kuba ihuriro ry'abanyabyaha kandi ko abanyagihugu basabwa gukingirwa abo banyabyaha. Inkuru rero ikaba yarateye umutima uhagaze. Bamwe mu bantu bibaza niba amagereza y'icyo gihugu afite ubushobozi bwo kwakira abantu nkaho nta buryo nta mpungenge byatera ku mutekano wabo. Benin, Angola, Guinea Equatorial na